Айталар ки деніздің суы құрымас, деніздің авасы оның шывылтысы юреклерге мелем кыбы. Бүгінгі конге қара дениз ең популяр денізлерден бірідір. Не үшін дениз ақында лаф етеміз деп сұрайсызмы? Шымды эпосыны өзіңіз аныларсыз. Майысының 20-сінде Eski Qırım шайырының тарих ве археология музейінде Қара денізінің денізалты хазинесі, яғни подводный сокровище Черного моря адылы серга açılды. Ишлерден бірі өз тарихы ақында икее етіп, кічік сырыны сақламақта. Эта выставка уникальна, эта выставка интересна. Интересна прежде всего тем, что является доказательством международных связей средневековой Салдаи с другими городами мира, прежде всего средиземноморскими. Известно, что Судак был западной столицей Великого Шелкового пути, и это тоже одно из доказательств этого факта. Мы очень рады тому, что нас в музее принимают гостеприимно. Мы надеемся, что эта выставка будет популярна, будет иметь широкий отклик у посетителей. Денизалты археологик тадқиқатларны кечерген вақыт Судак акваториясының Новосвет көрфезінде чешет керамика махсулатлары табылды. Сергіде та 13-ші асырға айы толған Бизанстан келген ве құршындан япылған шейлерінің коллекциясы тақдим етіле. Elbette böyle sergi Eski Kırım'da asılı birinci kere açıla. Bu koleksiya Sudak Kale Müzeyinin koleksiyasından ve bunda elbette 13. asırga bağlı Cenevizlerin böyle gemilerden düşken eşyalar gösterili ve elbette bunlar hepsi bu eşyalar anlatıyor ki Kırım'da nasıl keng böyle ticari bağlar var idi evvel. Ve bu anlaşmalar ve o zamanki olğan vakıyalar bu eşyalar pek güzel anlatır. Ondan kısmet olsa egette bu sergini görgen insanlar bu bizim tarihimizni daha güzel, daha terin öğrenirler ve yangi bilgiler sahibi olurlar dep umut etamiz. Eskiden bilemiz Sudak ve Kırım o zaman Salhat, son Kırım edi bu şehrin adı ve o zamanki elbette bağlar pek kavi edi ve her bir taraflama hem ticari hem siyasi hem böyle medeni tarafından pek meraklı vakıyalar olup geçken edi o zamanları. Eğer de daha çok bilmege isteseniz muzeyimizge buyurun. Serginin esas eşyalarına gügümler, kurşun şeyler kirmekte. O vaqıtları savut ve turmuş eşyalarını denizden başka memleketlerden alıp getireydiler. Ama en popüler bu balçıktan yapılgan şeyler, yani çeşit gügüm ve savutlardır. Bu sergi iyul'nın 27'sine kadar devam edecek. Şunun için sergini görmek isteseniz mutlaka geliniz. Muzeynin eksponatlары Kırımның eski tarixini da yaxşı tasvir etip gösterir. Biz yaşlar öz keçmişimizni öğrenip unutmamak gerekmiz.